rayituga welcome ga hingadiya bay hamar jontaka mikal muzaratoga bayari wadagatuma for rayitunga majlihuga bay memberun fillawan rayituga majlihuga tere wadawadaga imtiyazuga ganuna adi rayituga majlihuga teren libide mi barutaka imtiyazta beenu kogen himayen hoda majlihuga terega fuduhun nasha mi sharwi kortaka fillawaga ngulu manzaro menna fenigendia mi faru sammenna fenige ebade rayituga majlihuga bay memberun mi muzaharata hamuru jontaga bayro munda kan rega muzahara gudiga mi fuduhunge belumuga dasha gende rayituga majlihuga medu hemver darag member ali azim mastwata kecha positive faakma fudu malumat teni miharwani banduga muddat tiyduha ituru koda baf koto almenna mi masal raytu majlihuge mi imtiyaz committee ga kuriya mi diyatam penigan diya miyadu kinato raytu majlihuge tereng memberunna hamagamas idikol memberun waaqfu dakwa gotun fulung belumuga dasha gendiwa raytu majlihuge memberun ebefru majlihuge tereng hima kurumuga masih kurum midanne kinato kuriga sataruna raytu majlihuge dosarmenna fenigan diya manzaru fenumuga fursat eboetto mihar kinato almenna mifar fenigen dan saud bismillahirrahmanirrahim algodmen mihar asarukare eruga ehel sarukare ema algoda yahama yagin miyaduge sarukarun rai sabda yamin abdu gayum divi rajye ga miyo gaun asasiya gota ufedifo muassasa takum wata shari marhalain evs mihega macha hukume kofiya e hukume pas nujehi tamfiz kurabana kama med evve shakke nokura emima rayitun majlis ge member kavyes adi cabinet ge wazir kavyes adi kotu ge fadiyara kavyes adi kurige verikan koffa hunne befula kavyes divi rajye ge shari kotakun emihege macha hukume nuwata muddate jahafiya e hukuma e gobwa gotugo matin miyaduga raisul jumhuriya raisul yamin tamfiz kurabana kamamedu devehi rajitaku evs rajitaku shakku kurabana kamenne emanik fanaki ganun negehettuma ganun ga baru raj devehi rajye ga mujtamoga ashagenno mattaka wadu fudda wadu e wadaige miyaduga zamata hawali hunne kuladana leader emima tifaha kurabbi gota raytunga majlihuge memberunge terega bay memberun muzaharataka nukume irum puluhunge kankama araygen violent we mi kankamuk tere faha kurabbigen ebede mihunge harakatta am mihegge diriulumuge terega hunna harakatta iturum mi bay befulu magumachen nukume eba violent we eba harakain ituruwe ega natija ka menani mastuwa zaatuga bay taketi dia taketi nota mastuwa taketi beunu koggen tibe magumati ga muzahara ko mikankam mi kurabani ega natija ka bani ebe fulun ummiden nukurabba ebe fulun go urine test kurabana kam besehmima medu mi fennani medu go sarukaraki waki be fulaka waki mi naslaka kankam ballawagen gam tahugi kuramun da sarukare nu medu e maliga meoti jahifa ahama bastuata keti bawataka positive efa raytunga majli member ko mi wani ehma algorithm kamboduwa mifada neggani kantatta go terega raytunga majli member e himeni wadaige dati enemes miharu raytunga majli huge idara ki mifada jarima takun ekkibawu mattaka nuwata e jarima hingafa emihun himayen hodan wannan oy doratekkama wannan oy jagahege gotuga mifaharaku misarukaraku ay fursate nudevwane adi algorithm members raytunga majli memberun gotuga tibe mirajege islam deena khilaf amalutan hingafa mastuefa mizazatuga bodati jarimatan hingafa magumati namankofa magumati halakofa meduga zuwanun gowaga magumacha nukume zuwanun lavva kukurumuge vettaka migamu badalu kurmattaka nukunna mismi hunna algorithm members majlis terega kikuranta evvestanega mi mujtamoga fursaten algorithm members mitibi dekannu ema algorithm members mikankama deterege elen hunnan fiyawlata sunnan iradu kurviya mi feshe raytunga majli dawru terega higam medwere wamu anna kantattaku terega algorithm mi gawmu difa kurmattaka kurenje huriha kame qur'ana mirajjege ganunu negehettumattaka kurenje huriha kame algorithm qur'ana mirajjege ganuni baru raytunge bacca mi nubaga macca ragalu gada kurumattaka algorithm kurenje huriha masakate kurumu gendana egodanna fadem medu midvehi rajya dimaf mi halataki mi rajitu ummid kuri kantattaka nun detto mi
rais yamin verikama wadagen nevuma ekiga furihama aglabiyete rayitun emanik faana devuma ekiga emanik faanuga masakke pulu wagutum battan kurabum gendevi divihi rajyege iktisad naga kolajjaha divihi rayitun fudun teri diriulume dakka divihi rajyege ijtimai feram halakwe foi vidi foi ijtimai feram alun abura iyadako migawmaki islami riveti usulun diriulumun anna islami mujtama gotuga muli duniyege lamasilu gawmege gotuga emanik faanu gendevi waran oman kama ekiga migawmuge verikan kurabum medu kulliyaka verikamuge dahiveti bodukamu bayak mihun kurige raisu jumhuriyakan koffahuri befulaku de mirajjega kuda kudibodu emmenna medu rais nashiduga wahaka den algodu mi tv program takan ara amagine dakka kanne mirajjega evves rayitak nuhunnane rais nashiduge history nege evves rayitak nuhunnan kudi bodu emmennan ebeige rais nashiduaki kule bebege usulum magumatige sakarajjahamu hitan eri gote gaanune gawaide evves ecche hudude ragale nubayevves visnalumen neti emanik faana hitan eri gotaki erugo onna emma ragalugo kaman ene amille tarjama kurawigan kankuramu genda befule verikan libunas en kankurabani verikan nulibunas kankurabani ema miusulun kankurabbamu gendevi leader ake kiyagen bayakumi hun naga kolajjah haqiqataki miyadu divihi rajyege siyasi mashrahu mifenna haqiqataki miyadu rais nashiduge salamata rakkatrikama kiyafa mi gowamunda faraitakaki emanik faanuge salamata rakkatrikama nuwata emanik faanuge dimawege miule masalaege terein ena salame kurma nukume gule bayenno mi kama ihtijaaj kurumattaka nukume tibiwi mis mihunna nuwata bebe fuluna ballawale bima egilabane ege terege mi fennani abdul shahid ege terege mi fennani tasmin ege terege mi fennani puriga commissioner of police riyaz ege terege mi fennani gasim ibrahim mi bebe fulnaki fashale divehi rajyege siyasi mashrahu hold kogge nuwata mdp hold kurumattaka nukumegen anna fashale mi fashale ki min komme mi hegge falsafa ballawalabba obato mi bebe fulunga farapulu mi divehi gawma libi fahuri kurieruma mi libi fahuri kamyapta gnete siyasi gotunna ijtimai gotu mi bebe fulunga farapulu mi gawma midani fanawam rais nashidu dehas fahegga hingam feshi harakatuge emme kuri safuga pahatuge ayakige emme boda harakatiru mundi ebbe fulaki gasim ibrahim den enage harakatuge bayeru wege mi gawmo ekko halaboliwe ijtimai feram halakwe madani basne hon taarafko gawmuge weringe aguwatta mosasatako aguwatta mitan rajyege magumaccha nukume petrol bomuka fuluhunna thala mi sifainna thala mi huriya harakate mi emme bodo aslaki rais nashid enen emme bodo wagiri farataki gasim ibrahim miyadu mi fennani mi gasim ibrahim ama rais nashida de befulunge sama verikamuge dahivetigamuga mi kan amilla kankan intizam koggen kantattake siyasi rewuntake rawe gendawa manzar akhiru natija kam miwani rais nashid miyada hamiyan ayru emanik faana divehi gawma khidme kurevu mattaka rayitun fursate devvi dogu wahakatake dakkaegen kuriga sarukar mi rajyege taraggige tiri saharuge higamundiya ragalu kantattaka gos wahakata rayitunna hama koddi dogu hada etake wahakatake take magumaccha nukume dakka rayitunge samalukan hodaegen ene verikan libunu tingaharu duwas terega verikan gaanun asasiya egota kurabban negunu befule mi befulaki verikan libunu wagutun feshigen kantatta kurabamu gendevi goy miedu gasim ibrahim segilabban sateka duwas nuwanis gasim ibrahim warikofa gefon walaf cabinet gu wazirege magamu gu huref sateka duwas nuwe gasim ibrahim ge farapulu magam taka tibbe beful wagutun wazifa wakikofi haqiqataki rais nashidav sudagu wi gasim ibrahim laayegam verikan kura gasim ibrahim amille edum boduwegen gos enage viyafariya enage jahatu bodu kurmattaka sarukaru terein kan emanik faanu masake kurabi bodukamu rais nashidav sekama kennu kurawegen mi ekeheru kuravan jehuni rais nashidu kaarege tibbevi bebe fulunga amille edum sababu rais nashidu ena verikan kurabi kantatta terega negani kantatta kan araganna jehun ema moya kujjegga ata kadiyel libunima den kaarege tibi komme miheku bunagotan hadan jehun